kinesera y'icamani n'ikisani ecy'umuyongereza district yamba. Honorable Itungo Nathan kandi uri mu nyishengero wa Kashari South nagira ngo obutikiriza bwaheza kugumana bubarukaho hagati ya Abeebembezi n'abakozi ba district ebyentunguuka n'ibizingama. Hata abanyutinisa kuba kuzabarwana na point of order na point of procedure nyondo mayor nyondo councillor nyondo lady nyondo man nyondo woman kuba kuzombarwa ne bakurwana mu akanda ninyetaka huje yimo abantu abujije kujamuta okurwana kwabo no kubona bonesa bahi ekyakabiri okurwana kwanyu nukushwaza government. Eki kizireho bwanyuma y'emihondano omba kansara hamwe n'abeebembezi ba Bwizibwera Rutoma Town Council enshumenche hwire ekyarugiriremu no kurwanira omu kanso. Webare okutugarukanisa emituma eyemerire kagireta ekarugo. Ebyo biri tekiniko itekalida zimbabwa batugambira bati. Ebyo nubaba barebera ibintu konka nabaro bakubireba abo tutagira isazi hakabura babahana. Okujijira hari itungo ekigendererwa cyo kweta Abeebembezi aba no kugira ngo bakatereza enshonga eziri kuteganisa abantu. Habandize kanso aho babandize okukora work plans ya hamwe n'aba engineer benkuto obwe barukushazamu work plan enkuru eyagabereresa obuzibu eiba kansara bayangire ngu n'ekibobo. Umushana kugira ngo byone bituru gukora tubikora umushana akasente kaba karakache tukakora umushana dena abakakuganyira mu nabo bamanye ngo twatungeki kandi zakoreki plans kuba ziresere mu revising konka engineer utwabe twine yatwereka ngo plans kuba revising so twamurika ngo novunanizibwa witunka ba kansara kurebe birumwe bitashemerire nke sente za bakajore bara sente simaza sign process bayibateka ho bakarira busha hamwe na fuel bayibateka mu shanguru gutorwa 1 km bakurushara bakuruteka mu work plan ngo kusharwe na kwishatu ibi byo natwabyanga ntu cyahona bitungo kutaho mushonga za Rutoma tutiyambere munonga amukuba icyo kureba ngo bakuplanize ezabizanje kuhindurwa twatiro rwari kuyizire nawe yatuze nyuma kandi twatambura nawe ukusiha izobere. Bwanyuma ya kanso kwa MP Itungo Nathan abugine ba chairman b'entebe yo kubanza n'entebe ya kabiri ba kansara ba town council ya Bwizibwera. Urukiko rwo kubanza rukariyo kugira ngo speaker batumuragire ayete kanso kwenda ngo bagarako mu work plans eze sente ziba kwenda kwiba tuzongera nguto nambwe nashemerwa ngo mu kubanza bakane benda gukora nguto 5 ati kutwaba shakinga twabana gisize bayine benda kwiba kushomankura ati ntuza gukora nguto 10 so nguto 5 bayibazirire so hati zaza kuba Gasha kwa Evans Taremwa.